Simon Marwin, who is a regular figure of long races. I've seen her running in the Northeast Olympics. Well, she came first today in the 21K open category. Kintimon Marwin, congratulations. Wisko kumno hangani kapot. Congratulations sa nasukmen ba ngalala ya kaba ngani simenta biya kandiga national bertas de. Sebenarnya kaban ko nga suban ay ngu ko ay ulay. Yo ba lo pli kalat yang yo ba ulay kamet ka ko kabakot kabakia. Hadu kandiga por kabanta ya kabang lala bani simenta kandiga national bertas de. Ampang menta banglay simenta ndre naduk kisnem kiblalet no barok ngalayo bani simenta. Te kaji simenta kajonga kalong amdei tangbangan yo ya katong hangni kabangan job ndre no kok ya kakoy kakya ya kabah ngalayo ya kakoy kakya hoy dah kipor bemensua por banang kena ngayo kajing sintom kajerho haduk kata-kata ndang la kam hek kendiat nga la let ban mar step kuntu de hadin masuk tu ela deba kadai kamet ka kamko chamkia hadin nata amare simare bat ngaya simentaru de bat kajipet ka jerho jonga kaladu hoj ta ka don tang ba tang sumalu malak tu kala jembet Blessibon. Te kapan prepare kom kini gijaj race. Ke ba filale. Long fidon coach na filehi na. Ka ban prepare ya kaneka jemare ka jonga don coach nad hoj naduk mencuang ala let ismenta ba dei na i ba jeral pede ba ilaya lamsa Delhi katu ka Airtel Delhi half marathon katu ka por bangalet jau sinem arhajar kat lai na ka open kategori ngelawan ka kerdan ka banko ta ngasobat aingo i ba jeral ba ilaya lam ngamdon thlit bat ong dai kuble sibun ya ka ba inang kiu ha kaliang kakot kakia kakamai kaji bat inang roy naksan bat kam tab ya kaba inang san ban sakri ublay Blessibon keton Kintimon Marwin. All the best. All the best. Thank you.